charlie song hin pen jasmet pet hirang ke amai ke phana ko kela hello je patumi hejong haroghat 18 nong haroghat khale silong mla akhai dor sing rong hang alangli hin pen hirang ke phalong lam the tak lang kon je nil tum phan naki pu bon lage je nil tum ksa ame thang jungjung si kesa che krong bot idet gua lam se lang li paklang lo lam cho takali alang li lam kang li pensi ni tum phan naki pu busi ala ni tu president phan akoi pi pon lo lam cho takali si alang li bang kutu bangke lagi che bhonging tu ma busi nagi pu che bhonging tu lo pulo tang te army mate atare thik dia na busi alang li hin ben tumi nang pu pon lo jasamet pe la so pu thang nil tum bahin ben pini bangke ke hai mla dorsing ro hang phan lam boy pi pon pu si la lo je kedamdang Assam Assembly budget session along longle putha khalada Assam CM mate Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma ben paklang lo je Karbi Anglong along le halada dudukuluni long hai hui long pot eviction claim pro halada long komane minority khai det ta thek pujalang hin pulo je lagi halada ke Karbi Anglong along le ahem pu ge Karbi Anglong Thomas Council lo busi pulo hala so par bang nil tum da choro dun lo sinangli tum same hada media long ni tu president kaningje same hala so par bang alang ni tame choro dun lo buoi fit pu same hala so itum along lam ningje bo mahutsi je non Karbi Anglong lam apu thang ningje bo mahutsi VGR along le along ke do tum hata pata pipon po busi alang li bang ningje lo tang de hala so chi ni tum president ki pudun cho je la bang so lam bang lamboy na pita ba clarification jini tung du busi karju cho jahal da bangpi MLA ta amek tong jang nu lorma anu tong thon in thong nu ma busi ki ningje chot ka prek thang da bu pe da unparliamentary word pula da thang da ningje pon pe sitame alang li tumi MLA bang ka ningje ke tum president phan ma ke ka prek kalili kalang lang lam sina arbolo tang del tum chini lo je Karbi Anglong bang ke alam je tham roi hu jong si itum ke pachu ke dam tang eviction hotame ni tum ma ke choro dung lo je media theng lo same Karbi Anglong Thomas Council mate Assam government ben eviction ke teng porkan dume choro lo ta hala so chot kali je VGR along khiruni long ke do ta uttar warbi long do la tum phan tame eviction claim nang ji bu bang ke pulo la so joine si patumi bang ke ni tum bang che song lo eviction claim nang ji podim long si long le pata ako pituji pulotan endu Karbi lo chale song bang ke lage comment ni da kron gelo athema chini lo je ni tum ke methang Karbi akhe tum ksa pulotan ne Karbi akhe long phasi kar jatum lo jase me ke kheya nor bolo kopine Karbi lo chale kopine Karbi akhe bang ke na hok phitan lo pulotan ni tum hin bang isi chepa do dun bolage la son thak si budget assembly long do ma juta me je VGR along le long ke do tum da pata tipon po jok si alang li ben jelo tang de hala so video nang tum theklong lo bene Karbi Anglong pe angtan VGR fansi long le pata tipon po buge hala da Chief Minister same ningje je joine si nitum mage mahu prong asong lo la so kachini ji fansi nitum mage jase met pe press meet long pulo je la so long le bangke Karbi Anglong long le ningje bo du le ko son si la VGR long le long pata tipon po joine si nitum mahin bang kame chedon no de la lo la son bangke pendo chulang je alang ni nitum hanang pulo je methang self style si claimer kese da kache krong bori kese president bo che krong bori pusi puro la bangke nitum kache krong bori pula pukali je nili tum busta me hala bangso 2018 na ningkana du anil tum Central Committee, Steering Committee do hala da 32 members ang bong sinin 2/3 majority lang hala so ke lang bansi kupuma ka chedon desi hala da bansi lang lo jen ni tum bansi ka chedon hung mana hola so ni lim same Central Committee lo members do nil tum same ke thek kere penan ke charli tum do lo tang de alang jong si ke chok che de nil tum tame alang li him ke abe do dun de si alang li la puso na kar bok kon ke nil tum alang li ake hai MLA dorsing ro hang fan ni tum pen pin rem lo la puso mo na pi alang li ningje je dei fansi nil tum main ban chuni lo lang jo takali alang li inut MLA selo MLA pulo tang de itum rat tum si pahai lo rat tum pahai lo je alang li inut thekse reset ba khe phan kam claim pi pon bobon busi nil tum tame jo pahai lo rat tum je to juno je te alang li kopi alang si ki ningje lo te alang li sila ke unparliamentary vote ka ningje lo lagi alang li inut MLA sele ko son si je bhong jima po lang ka ningje halo na tum munti dekha alang li ningje ke je bhong ji te army thik de na busi dipu je bhong pulo dang de army ji thik de si ke me tu la inut MLA or adur la son lo malam ningje ni
alang ni lapuson jot takali je kapre kalong tame alang ni lam ki klan bu tame nil tunge KSA tunge je kapre political party par ke sorsa bu lapuson ale de komane congress party puno BJP puno SDC mo ATSL puno nitum komane madu political party phana tum sorsa se tame nil tunge kenang sot puno nil tunge isi pressurized group jot je konane karbi he phan na hok de ji puno ta nil tunge ese ke jibi nu neko lason thak si je BJR along lelong nitunge eviction si klenang ji tu si hangkong aprang benda labang su eviction Kurinang ji padim kuresi longle pata PG pulotan lage ni tunge cedon nundelo laso jok si je kese tumda aning po si media long cepak lang lo je karbiang long CM ki karbiang long lake do BJR long le pange pata pidesi kaprega dim si BJR selam tu bo lage konalam si ninje lo lama itu munti du nang ko je nili si example nije po je halada budget session long do bo matu Dr. Himanta Biswa Sharma Chief Minister ningje pomlo je BJR along le long pata pipon popu hala suhut bangke karbiang long pen angta na BJR fansi pipon ji bhadang ningje je atimal ke karbiang long alam refresh and bomb dusi la so lam ta ningje cho bulodan hala da itum long kache to du bangpli MLA dolo MLA ang mo alang itum da question erai junai hala sur erai junap arjunu nang poje nitum karbiang long fan kalima kalang mapulama arjunu ne je itum bang nili isi reference and itum school dun lo college dun lo pulane teacher dong si tuman lo nang kham lo madu itum konama ke chini ne dia doko pulodan de lage menes itum arjudun po itum confused bang cepat clear po je la bang thekela chini lang ko song lo po alang song kaka se lang tum arjudan po ta alang ko tumi ke cepat lang ko pilo je nitum anda nai nage lam kan nije awar side do apor ka break do tame lage alang tuma porutan nang nije dunde ako laso bangga lage kache danu na nei alam ale just arjudun lo na cho laso confuse jene si nitum na mai pu same press nong lam nije nang ko lasi nitum chuniri lo je alang li son MLA kaprek ahin tame alam te arjudun lo bo mata nili tum thana pupe arbok pe la pe nije jelo se alang li pan churi wa nali labang so alam ni tumha jebhong nang ba jebhong tung tung ma ke ning je ga lang ni tumha na ji kubir nang ji busi ni tumai men churing ba athema alake ni tumge jebhong nang polam legi putali na tum video tame thenglong pamelo arjulong pamelo je ni tum president ke lada nang tum pan jebhong ang kulegi ke handali jinjek nang pulagi pulgali army army hodera jebhong nang putagi je halage karju jo je nang tum hada assembly long budget session do bomun mejang nung klima pusing pucho lage konane la mejang nung klima pule unparliamentary word kali lagi la sojone si ni tum pini karbi lochale song hin ben bangke pinrem polo la pe kewang jila ni nil tum KSA par la puson alam ninje je dei fansi nili tum ake hai dorsing lo ham sabe alam ni fanchu